namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntu of course hi ta hi khe hi vulavula ya hi hosi ngoma Mr Post leyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Benny Mayengani fans. Then from there ta hi khe hi move hi ka a different section laha hi nga ta hi khe hi vulavula hi Benny Mayengani the president loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele vhele na Boy Sevenza and also Gilly Gilly. Yeah, so endzhaku ka loko of course Benny Mayengani a gwajise Mr Post hi timhaka ta tigigi ku va nga performa swin'we and stuff sa hetela kombisa ku swa feyila and stuffs swa feyila hinkwaswo leswi mi nga swi vulavula swa one mandza ne loko munhu o dona hi one mandza ne swa feyila hinkwaswo hinkwako feyila a hi vi hi vona hosi ngo Mr Post a hetela a tlhavekinini way but a swi tirhisa as a strategy vhele vhele laha nga vuya a va live Mr Post i strategy lexi a nga xi tirhisa a ri le ka bindzu ra yena ya le Giyani le ra band a hi swi update khale location and stuffs. Yes, yeah. La shashubiyela mhlokolo wa Jehovah na Satan n'wana tin'waka yo biha kho kunene mi ta hi tolovela xitshiki xi ta xinyameni hambi ku ta yini xinyameni hi leswo madala subiyele kambe yi na malembe mangani shop leyi yi ri kona 3 years yi phuxini ya Pops Auto Paint la Giyani ka tiveka buku ta complex ne hi leswo madala tipende ta mixiwa swilo hinkwaswo yo yeve yes loko ko va ya mani shop a ta dya thyaka ta dya lexi a xi na mali lexi a xi na mali lexi a xi na mali lexi hi leswo madala swilo swi le ka special ne as a veda hi ku yingisela we can hear ku ri hayi I was throwing a shade eka defense ta murhangaphandha laha kusuka ka timhaka ta mali loko ku ri ya murhangaphandha va ta ku hayi na mali se hi ku hi hosi ngo Mr Post a ku vuriwi nchumu as a head na hi timhaka to vulavula hi shop ya in general mara ka hala ka mhaka ya shop hala ni ngo vula ku hi hosi ngo Mr Post mi va miyeli ngopfu hi shop ra n'wina business ri la ku promotiwa fike mi ri promote mhani nga tshembi no ra exista ku rila ntiyiso loko ni hindza laha loko ni hindza mati tshamisana ni vona ku pfariweni kumbexana maybe a no hindze nkarhi wa wrong I don't know so I don't know if a ri ha ri ku operating na I don't know so swi kahle hosi ngo Mr Post mi va mi kha mi ri kombisa swi tikomba ku himpela ri koho ku swin'wana swo ze swi endleni ku a ra ha exist ku ri ke ri koho so we can also blame you on that section yo na n'wina mi va mi nga ri ku ri promoteni shop ra n'we sweswi hetelela swi nga ha ri ku voneke ri kona na no create drama swo I mean drama swo swi ri kahle ku fana sweswi ni mi create na drama nyana so ya matihlo ya le ka shop ra n'we at the moment leswi a ri ha ri nyona mi vulavule nyana hi rona laha hi update ngopfu laha mi kha mi bifa laha mi kha mi bifa mi ri ndeka shop swa pfuna it's advertisement if you don't advertise put advertise ma ni hetelela vula bifani swin'wana yi to tlhe yi ta video mi ri shopini ivi business ri ya mahlweni i ku strategize by the way lava ka u nga swi tivi ku shop ra le kwini but I know most of you ma swi tiva ku ri le kwini laha shop vhele vhele ri le a Giyani ya a Giyani kusuhani le ka Shell garage le and stuffs hi laha ri nga kona hopefully ta vheta yi yisa ku le ka Shell le njhe hi le Giyani hi ri le kusuhani le ka Shell la and stuffs ya hi le kusuhani le ka Shell shop ya Mr Post ya la ka complex lexi nga kona xi ri opposite la Shell leyi la na vo KFC swi la yi va yi ri opposite na kwalaho a hi ngheni mi ta yi vona uma ka mi nga yi tivi but kwalaho ka ri hi ti vonele hi le Giyani ri kwalaho shop ra Mr Post a ri kohli mhaka mi ri vona and stuff like that okay let's go.
Oh, nga separa so. Yeah, nga play song. Opposite in Shell Garage, la shop ri nga ko. Shell Garage na KFC le Giyani. Le ka main road room khamia ko Malamulele or mkhamia ku mahundza mitsema ka hilendeni ka Giyani mi ya Joni and stuffs. La shop le ri nga ko. Ri le ka complex lexi nga hala ka left la. Ri kun'wana la ndzhakunyana. I'm a bit back. Ri la. And then I bought the side kom so update in Google xa ku ta nyana xa ku ta remember a swi nga kombisi swona leswi no loko swo xa ku update I wanna leave pops auto paint as mi vona ku la hi ro shop ra Mr Boss la a ri kona la and stuffs like that. Yeah, as a reference ni mi tlherisa ka live le a yi ve ko le ya Boy 7 loko a rivaleliwa hi kokwani Fonyo video yi kona already la ka channel la. You gonna maybe most of me vonanga yi trending as much as expected, maybe mhaka yo rivalela a xi nga ri ku chingeni Boy 7 but as a reference manager I fika yi kombisa marito lawa. Sure, is it playing? Vika va on hold because ku na swo tala swo humelela vo kakashi va mfundhisi va flight case vo kacha ho give na let me just stop and observe la ri nga fonela president Maingana va hlamusela mhaka ta ku na vona va na case you just want to observe and I think Boy 7 ku fonela president Maingana Boy 7 wa and stuffs. loko president va ta ku fonela president a va ta ku vulavula na mina then mina va byela timhaka ta ku no leswi nga xi vula ka va nga ngheni nchumu ku yisa munhu a jele but leswi u nga swi endla va ni kombisa timhaka ta ku va ri vanhu vo tala ngopfu and a wu loko swi vonini va vo tala swinene president va na nsati ku kanjwa ka va na nsati kakashi na nsati ka mufundhisi va na nsati and ka vasati va loko ku nga va mina ni kalaka nsati mara va tlhela va na vana va na maxaka so va vavisekile swinene so mina lexi a xi vula info a ni na problem na wena mina na loko ni endla gazakixini u zungata siku rin'wana a ni tshama ku hlongolo mbeni ku komba ku ni tsakile And stuff like that. So yeah, hi laha ni nga swi twa kona ku kasi na President Maingana a yi pfurile case against Boy 7 so Boy 7 a ri ka travel ku as mi nga swi twa kwala manager yi kombise ku case a yi vekiwe on hold hensa nga ri ku khomiwi na mani nga ri swi twisisi ku endleka so case mi rhanga phanda yi veka on hold as mi swi twa kwala ni vo tala na vuhagiyaza va veka on hold na vugagaxa swi komba na ku munhu loyi a move forward straight a ku ri kokwani Fonyo leyi at the moment hi nga vona yi n'wi rivalela and stuff like that laha hopefully 2 weeks yi ta hela Boy 7 a swi nge se jika and stuff like that yeah ku nga ri sweswo ntsena laha Boy 7 of course via a post a kombisa timhaka ta ku yi kha yi confirma giligili ku hayi ya n'wi rivalela na yo so in overall na ni dina hla statement lexiwa but na yona yi kombisa timhaka to ya n'wi rivalela and stuffs so a yi fike yi kombisa timhaka ta ku lexi ni ku kombelaka huma ka timhaka ta mina hambi u rhoketela mavito u nga hoxi a swi na mhaka so a yi na mhaka ngopfu ya ena giligili yi ri hambi u chinga mara mavito ya nga yi cheli it does not care a hi khomeneni hi pfuna rixaka hi hlayisana tanihi vamakwenu Mr Sithole ni mi twini amen Boy 7 and stuff like that so hayi na yona ya n'wi rivalela giligili la mara mina ni nga vula ku in overall na yona a yi teki layini yin'we in overall ni nga vula ta in as much a ku ri beef na giligili minkarhi leyi na loyi na Boy 7 I feel like a yi teki ripfumelo rin'we yi famba hi layini yin'we swa swi ri kahle that way ku nga ku kha ku onhaka rin'wana ripfumelo loko ri ya ka vun'anga hi ya ka vun'anga loko ri ya ka apostol hi ya ka apostol I think swi nga basa swinene in that way yeah hi leswo yeah just in today vele 17 May kuna an update hi site ra hala ka Maingana halawa because risimu ra yona ra Malambane ri kotile ku va richa 2 million views hi nga vula ku it's his best album ever ka ti-project leti a nga chayela hi hlavu yeah Malambane yona the best ever project it was well balanced like ni nga vula tano it's the best of the best leyi a nga ni tlheriwa hi hlavu mani ma swi twa ku ni rini leta khale ti-classics hala leti ti nge tluriwi letiya we have to be honest but ka ti-project ti nga chaya hi hlavu yona project leyi a yi ri the best leyi ya Malambane leyi and overall a ku tirheni swinene a ku na tinsimu ta ku hambanahambana mi kuma ku project yi fika yi ba swinene hinkwayo and stuffs it was a good project I think ngathi hi cheka because a yi tirhiwini yona
vanhu va hi rhandza risimu leriwa. A ku ri na vuxinyori, you remember va Mana Division, ya ri la Nqambi, it's actually a classic to me. I like this song. Got this project, yona my most favorite song, this track ya ri la Nqambi. I like it, I like the beats, leswi a yi chayisiwe swona. A yi ni tsakisa swinene. Yeah, vuya hi nge vuyi, one of the great songs, swa vukati. As you can see, Voma I love Nkavi yo basa, Savarana Detimbeta. Hey, last beef. Oh, I last beef, man. I meant to say, yeah, last beef. Come to Kuta, yung one and young was galan, ya gagash, I want in younger. I ever introduce one sound the Asherkatish name. Let's look at them, subscribe and subscribe. Nego sou eu você vai nesse lado. Sou eu você vai nesse lado. Sou eu na ponta nesse lado. Nego sou eu você vai nesse lado. Sou eu você vai nesse lado. Nego ai safeila. Nego ai safeila wena. Nego ai safeila. Ai safeila wena. Ai safeila. Nego ai safeila wena. Nego sou eu na ponta nesse lado. Nego sou eu você vai nesse lado. Nego sou eu você vai nesse lado. Nego se que. Nego se que mina. Nego se que. Nego se gaga. Nego se gaga. Nego sou eu você vai nesse lado. Sou eu na ponta nesse lado. Nego hoje tega, hoje Allah, nego ai wasido mani, nego heda dali mani, nego heda baby mani, nego sobo ya na ponta nishila, nego sobo ya você vai nishila, nego sobo ya na ponta nishila, nego sobo ya você vai nishila ve. Nego ni tane kutai wena. Nego ni kutai. Nego ni kutai. Nego ni kutai wena.